يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم Allah ya Tuhanku berkat Mustafa benar-benar berkesuh kamu dosa yang kala syurga raya benar ampun ya Tuhan kamu Allah bedang harap syurga tinggi menyotan amai panena gebri umpama kapai di atas bukit lepas masakit kena dekai Allah hai pokama ya penjelangan serta buma hana palain kamu melake badon yang kabul pinta sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Rahman Allah yang sejahtera Nabi pengoleh kita Muhammad dan sekeluarga dalam sahabat semua rada kasih sayang ya Rabbana ke kamu yang hina dina mati dalam iman yang sempurna di akhirat azabna nelimpah dua karunia dalam ibadat kekamudumna suka rindu dalam hati bana malam selama-lama beditipe oleh dunia nelindung kamu ya Rabbana bani tolong awai akhir hudib mati ba sempurna syukur mudah kubur balapang Nabi aman di padang mahsyar hisab mudah bajaba titi bakrung Nabi betul merdeka Amin ya Allah, Amin ya Rahman, Amin ya Manan, Amin ya Salam, Amin ya Raqib, Amin ya Qarib, Amin ya Mujib, Amin ya Hukam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad
محمد يا ربي صل عليه وسلم